Ni amajoro abakinnyi b'i Casablancos bakunze kurara cyane. Ekipe ya Real Madrid ni ekipe ya mbere ku mugabane w'Uburayi, imaze kugera muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League inshuro nyinshi cyane, kandi nayo ekipe imaze kuhatsindira inshuro nyinshi cyane, dore ko ari nayo ekipe ifite ibikombe byinshi bya UEFA Champions League. Ibi twese turabizi. Niyo ekipe ifite Ballon d'Or nyinshi. Mbere muri make abakinnyi batwaye Ballon d'Or nyinshi bari muri ekipe ya Real Madrid nibo benshi kuri iyi si ya nyagasani, dore ko nko mu myaka 20 iheruka yahereyemo abakinnyi benshi usanga nka Ronaldo el Fenomena, Kaka, Cristiano Ronaldo, Karim Mustafa Benzema, Luka Modric ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batwara Ballon d'Or babarizwa muri ekipe ya Real Madrid. Ibyo si byo naje kukubwira uyu munsi. Icyo naje kugarukaho si ibigwi bya Real Madrid muri UEFA Champions League, si agasuzuguro ikunze gusuzugura ama ekipe iyasezerera mu buryo utapfa kumenya, mu buryo bavuga ko Real Madrid ifite agatebo kayo muri UEFA Champions League ihahiramo abandi batabasha kwigurira cyangwa se kwigondera. Ekipe ya Real Madrid muri UEFA Champions League ikora ibintu bidasanzwe, aho usanga isezerera ama ekipe nta na rimwe yahabwaga amahirwe. Nakubwira ko nk'umwaka ushize agiye gutwara igikombe cya UEFA Champions League isezereye ama ekipe 3 yo mu Bwongereza, harimo ekipe ya Liverpool muri kimwe cy'umunani, Chelsea muri kimwe cya kane, ekipe ya Man City muri kimwe cya kabiri ariyo bita semi-final. Ubu ngubu nakubwira ko ekipe ya Real Madrid igiye kongera igahura na Man City nk'umwaka ushize uko byagenze muri semi-final. Ubu ngubu rero Real Madrid nkaba ngiye kumanukurira ibintu 5 izirinda cyangwa se igomba kuzakoresha kugira ngo isezerere ekipe ya Man City, dore ko ugiye kureba kuri current form ekipe ya Man City iri hejuru ya ekipe ya Real Madrid, usibye ko agafu Real Madrid igira amandi ma ekipe ushobora kuzakagiramo ekipe ya Man City. Ngendi inuma imasi numenera kurikira iyi ni Numa Media. Ni ibintu 5 ekipe ya Man City ekipe ya Real Madrid izakoresha kugira ngo ibashe gusezerera ekipe ya Man City. Ku mwanya wa 5 w'ibintu ekipe ya Real Madrid ishobora gukoresha kugira ngo izasezerere ekipe ya Man City, turasanga yuko ekipe ya Real Madrid igomba kuzirinda gushaka kurusha possession. Nimvuga possession umva kugumana umupira kwa kundi bahanahana amapasi menshi cyane. Ekipe ya Real Madrid igomba kuzirinda kubirusha ekipe ya Man City, kuko ekipe ya Man City ni ekipe ifite abakinnyi benshi b'abahanga kandi bose bazi kugana umupira, dore ko muri naca y'umutoza Guardiola utoza ekipe ya Real Madrid ariko tuntu azwiho, dore ko ari ukugumana umupira. Ikipe ya Man City ishobora kugeza no kugera cya 80%, indi ekipe bahanganye iri kugero cya 20%, kuko ni ibintu azwiho cyane kandi abakinnyi afite nabo bakaba bimufashamo. Nakubwira ko nka mediane ya Man City ibirimo bita Rodri, Michael Gundogan ndetse na Kevin De Bruyne ari abakinnyi bose b'abahanga bazi kwambara baro neza cyane, bafite umuvuduko mwinshi cyane kandi bazi no kugumana umupira, bimwe bita gutera amacenga menshi cyane. Ikintu cya kabiri ekipe ya Real Madrid igomba kwirinda kugira ngo izabashe gusezerera ekipe ya Man City muri kimwe cya kabiri yisanga ageze ku mukino wa nyuma. Nakubwira ko ekipe ya Real Madrid igomba kuzirinda ko umukinnyi bita Kevin De Bruyne animasiyo y'umukino, animasiyo waje ekipe ya Man City umwe twakita nk'umutima wa Man City, iyo atakoze nta kintu Man City yapfa kugeraho, dore ko nanakwibutsa ko umukino ubanza ko dore ko byangije igitego 1-1. Navuga ko igitego 1 cya Man City cyatsinzwe n'uyu Kevin De Bruyne. Rero ekipe ya Real Madrid igomba kwirinda yuko Kevin De Bruyne akina ibintu bye nk'uko asanzwe abikina, ikirinda ko yaza kuza kujya afata ballon ikamusigira ama espace cyangwa se ikamuhereza uburyo yakisanzura akabasha gutanga passe ahantu hose abyifuje, dore ko niyo mukinnyi wa mbere kuri Senya Gasani wakita umumediateri wa mbere mu bakiriho ngubu mu makirimo barakina, nubwo atari yateruho igikombe cya UEFA Champions League, ariko ni umwe mu bantu b'abahanga cyane isi ifite, dore ko afite ibintu byinshi byihariye nko gutanga ama assist menshi mu mukino, dore ko we DNA yiwe niya Erling Brot Haaland rutahiza mu bice bigacika muri Premier League ndetse no ku isi muri rusange, afite ibitego byinshi. We DNA yabo yamaje guhura uko biri kose, mayonnaise yarafashe kuko ni abantu bumvana cyane. Sensa zabo KDB agifata ballon
Erling Braut Haaland aba yabyumvishe cyane akabasha kwidepurasa ko KDB azi muvoma ziwe cyane. Ikintu cya gatatu Real Madrid igomba kwirinda gukoresha mediane yayo cyane, kuko nabikubwiye ngo ekipe ya Man City ifite mediane ikomeye cyane. Mediane ya Real Madrid ni mediane irimo abasaza benshi cyane, twavuga nka Toni Kroos ndetse na Luka Modric, n'abakinnyi bafite imyaka yo hejuru cyane, dore ko gupressinga umukino bakabasha kuba bawutwara bakawugeza ku minota 90 batabishobora cyane, kandi nta n'abasimbura ekipe ya Real Madrid ifite bashobora kuba babasha gukora ibyo bintu nk'uko abamediateri ba ekipe ya Man City babikora. Ubu rero ekipe ya Real Madrid igomba kwirinda kujya isunikira umupira cyane cyane muri mediane yayo, kuko abakinnyi bayo bananiwe ku rwego rwo hejuru, rero bigatuma ekipe ya Man City yaza kuza kubadomina cyane ikabatsinda badakozemo. Rero umukino wo kwishyura sinzi niba Chouameni azaba yagarutse, ariko ekipe ya Real Madrid igomba kuzirinda kujya irakanyuza hagati imbehe, ikagira akanyuza mu mpande nk'uko bisanzwe, dore ko ifite impande zijyana cyane, nakuvuga nk'uruhande rwa Vinicius Junior ndetse na Rodrigo, utibagiye Karim Mustafa Benzema, rutahizamu uri tekiniko cyane uzi gukoresha mu mutwe, dore ko muri ba rutahizamu bariho kuri ubu ngubu nta muntu umurusha gukina baro nyinshi cyane, urasibye ko muri uyu mwaka gufinishinga bitarimo birakunda cyane, ariko ni umwe mu bantu bafite mu mutwe cyane kandi bazi gukinisha bagenzi babo. Ikintu cya kane Real Madrid ikwiye gukora kugira ngo izabashe gusezerera ekipe ya Man City, ntabwo ari icya kane ahubwo ni icya kabiri, igomba kujya yirinda gukora contre attaque itabanje kureba neza uburyo ekipe ya Man City ihagaze, gukora contre attaque kuri ekipe ya Man City, dore ko ekipe ya Man City ifite abakinnyi benshi bafite umuvuduko. Nakuvuga nka defense ekipe ya Man City bayiganjemo uwo bita Ruben Dias, Nathaniel Ake, Emmanuel Akanji ndetse n'abandi benshi cyane, twavuga nka John Stones. Ubu ngubu usigaye ukina cyane cyane muri mediane, aha ngaha ushobora kwisanga uri kuvuga ngo uratera contre attaque ekipe ya Man City, ugasanga nibwo urimo urayikura cyane, kuko baro zose ushobora kujya urasa mu migongo y'abadefenseri ba ekipe ya Man City ushaka kugira ngo ubatere contre attaque, wajya urasanga uri gusubiza possession mbere kugumana umupira kwa ekipe ya Man City, ugasanga urimo urabyongera amahirwe, kuko baro nyinshi uteye cyane zikajya hejuru, akenshi uba urimo urigabanyiriza possession, kuko avantage yo kugira ngo ubashe gufata iyo baro uyisubirane iba iri nke cyane, bigatuma rero ushobora kuba wasubiza adversary umupira. Rero nakuvuga ko ekipe ya Man City nka ekipe ikomeye cyane ku mugabane w'Uburayi, ni ukwirinda kujya urashaka guplasa baro ahantu runaka utabanje kureba neza ikijya mbere. Ikintu cya nyuma rero ekipe ya Real Madrid ikwiye gukoresha kugira ngo izabashe gusezerera ekipe ya Man City, ni ukuzirinda ko mu gihe bazaba bageze aho bita kuri Etihad mu mukino wo kwishyura, ekipe ya Real Madrid igomba kuzirinda ko Man City yazayitanga kwinjira mu mukino ikaba yayitanga kubona igitego, kuko ekipe ya Man City nigutanga kubona igitego isizakurya kimwe ahubwo izakurya byinshi cyane, kuko ni ekipe ifite abakinnyi bazi gupressinga kuri urwo hejuru, kandi iyo bamaze kubona motivation barakwataka ibintu bigacika. Kandi Real Madrid yo kubera abakinnyi benshi bakuze akenshi ikoresha mu mutwe cyane, ibyo bikaba byatuma yatinda, bigatuma inanizwa cyane kuza kwishyura, ibyo bitego bikaza kugorana cyane. Nakubitsa ko iyi ngiyi ari Inuma Media, ushobora gukanda subscribe ubundi tukajya turushaho kubana mu biganiro byacu umunsi kundi uko bwije n'uko bukeye, ukajya urushaho gukurikirana ibiganiro byacu cyaprodinga, ukajya uza mu ba mbere bakirebye, kandi nawe ushobora kutwandikira muri comment ikintu ubona ekipe ya Real Madrid yazakora kugira ngo ibashe gusezerera ekipe ya Man City muri semifinal, ekipe ya Real Madrid yisange yageze kuri finale ya UEFA Champions League nk'uko bisanzwe, dore yuko bita abami ba UEFA Champions League kuko ari bafite nyinshi, bafite Champions League 14, ekipe bakurikiye ni AS Milan nayo iri muri kimwe cya kabiri, izaba n'ikipe ya Inter de Milan ifite 7, Inter de Milan nayo ifite Champions League 3, mu gihe Man City niyo ekipe yonyine iri muri semifinal muri kimwe cya kabiri cya Champions League idafite Champions League n'imwe, dore ko hakure yabashije kugera ni kuri finale, kandi naho yaje kuza kwatsindirwa na ekipe ya Chelsea. Ndagushimiye wowe basha gukurikirana ikiganiro cyacu ku Inuma Media, kandi subscribe turushaho kubana. Ciao ciao, ndabakunda cyane, ndi Inuma Imas Rumenera.